Kay agosto killapi aska yachayta noqanchik tarispa karqanchik Diospaq qillqasqanpi. Porque Señor ninchik munan sumaqta kawsanata. Maypichus niwarqanchik noqanchik dejanapaq tukuy adiccionta, chantapis uhladuman churanapaq huchanchikta. Chayta yacharqanchik kay quilla chantapis kunan diaqa Señor ninchik niyta munawanchik willayta. Uyarinapaqtaq noqanchik kicharispa kana kay libro de Tito capítulo 2 versículo 12 y 13 ninkayta. Diospaq chay sumaq kaynenqa yachachiwanchis mana allinkunata hucha munakuykunatapis saqepunata. Kay pachapi yuyaywan allin kawsanata Diosta sirvispa. Chantapis kawsanapaq noqanchik prometewasqanchikman hina kusikuspa suyaspa hatun Dios ninchikta Salvador ninchikta Jesucristo hamonqa atiywan watejmanta. Señor ninchik mask'anqa apakapunanpaq wawasninta maypichus payguna sumaqta haych'arqanku mandamientosninta uhladuman churaspa huchanguta chantapis atipaspa tukuy adiccionkunata llank'arispa justiciawan chantapis yanapaspa runa masinta tukuy sonqomanta paykunaqa watejmanta qhawaspa kanqanku Jesucristuta. Chay lugarman Jesucristo apanqa maypichus pay ruwaspa kasan makisninwan. Noqanchik chaypi kanachik tiyan munasqa khuyamasi. Chayrayku kawsayninchikta entregana tiyan Señor ninchikman. Q'aya qallarispa kasun waqkillata. Seguramente Señor ninchik aska yachaykunasta apamonqa willanapaq kawsayninchikpaq. Chayrayku suyaspa kasayki ama faltaychu Diospaq bendición ninwan kaykunan día.